deretan. Ini Berapa kayak ini? asal ada aja ini badan. Oh. Ini makan itu. Welcome to Rest Office Channel. Halo, assalamualaikum Tante Brosis. Apa kabar pian semua? Semoga kabar pian semua sehat dan bahagia. Nah, kali ini Lun Rest Office Channel berkunjung ke Street Pet Shop kilometer 7 di Banjarmasin untuk melihat bagaimana suasana di sana di awal tahun 2024. Sini juga Ulun bersilaturahmi dengan para pedagang ikan hias. Oke Om Tante Brosis, ikutin terus video Ulun kali ini. Namun sebelum mulai, alangkah baiknya pengen klik tombol subscribe, like, comment, dan share channel Ulun ini agar Ulun semakin bersemangat dan memberikan informasi mengenai dunia perikanan di Kalsel. Selamat menonton. Assalamualaikum. Said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile. Iya ada lagi tuh. Mau makan lah sudah. Lu lebih ke sayuran ya lo kan? Bisa. Pelet sana. Udah mau lah. Cacing beku bang. Mau. Hah? Gila. Mana koki yang ngepostingin? Halus banget. Culas belum videonya, anu udah kayak Gonal tuh. Parah kok. Iya. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, you're such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't Kelihatan Ini berapa kayak ini? asal ada aja ini badan. okay, maybe you could be the Ya udah apa ada aja ini. today. I promise that I've never felt Kasih lah. this way. I really hope you choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've never too long. It hurts to watch your blue eyes fade. You fade away. As you fade away. Assalamualaikum. Apa ini? Black iwak yang Tenang ngomong ada kamu kerja tenang ngomong sana. minggu tuh. Minggu. Mulai dah. Bengal lah. Bengal.
Assalamualaikum. Apa nih gurame kan? Abang lah. Kena pasti kena mbak mandak. Kena training. Kalau sudah ada pasar nih. Ina. Alibana bangun ngalinar. Besok pasar lah aja. Kayaknya bangun jam 10:30. Jadi. Berapa gurame ini? Matanya ada di sebelah ini. Sebelahnya ada matanya. Ada matanya sebelah. Oke Om Tante Brosis, sampai di sini dulu video Ulun kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ulun undur pamit. Assalamualaikum.